capital letters BNP. It's on the top. Hash. Dash. Have you ever walked into a store, tried to buy something nice for yourself, only to find, wait, do I have enough cash? Don't worry, CPay has got you covered. Ask a friend, Nzame, through CPay. First, request payment. Enter your friend's details. Confirm the details. Have them approve the request. Then, proceed to make the payment for your purchase using the merchant code provided. Confirm the payment. Now, you are well on your way to enjoying your purchase. At your convenience, you can deposit, send, and receive money using CPay while also taking care of your utility bills. CPay, seamless payments. Ya le ba ditse khabane ke ya dinela ba polotsi le ba phatala tswelita ba ditse hantle ba hantle ke ba ka se sentse se le tengane dineleng hle ya tseba nako ya bona se batla e se batla ile ya fara ke tla go re kwale difono tsa gona ka go di be go silent mode ile mo le mongwa ho be ka ba tsa gona ke tsamaya hantle ke patriotic David ke phala ya mogao bona mo kana mme gale ni folo bonang ke ditho tsa go di ya ka thata ka tlola kwa ka botlolo ke mohlompheng mo eta pele obane ke yena ya tlatla re tekela gore na sephiro sa mmoka wa bakolotsi le ba patalatsi ba ditaba tsa la ka jeno ke sefe mme tumeleng ha se ke beile hakana ka tlwaelo re kala ka thapelo empa komiti ya phethagatso se ile ya rapella ntlo ena ka lebaka leno re kopa re mpe re nka thapelo eno ile re akaretsang mohlompheng moetapele wa ka ha ke beile tsena ntate ke lahlela magapo ho wena kannete ke lebo ya hore ile ka very short notice ha re kopa hore le ke le tle le go mamela e be le kgonna go le tswa ke la ka mona ke na le the members of the National Executive Committee ke nem motazom blast le pela ka mona advocate Mamseli Polo la hai mon pela ka mona ke the Secretary General Modika Garrett Honorable Mapudi Mosha the Yuaka Hierarchy Kankani ke Honorable Masse Total Shota the Deputy Treasurer Gate Stofulu Pelagama is the national organizer Ibe Shirad Patalatosa I bullets or again that Rad Patalato David Bimbak you're so I'm here on to Polia. I'm fast Shala so I would to me and say you are Jolly Ganala Polelo, Monica Bala. It's indicating so it's so. Me how soon I say you move high. Then I'll put a letter. Inshallah, that's one of the letters. That's one of the letters over the editor. Kia bala hai. Kita hopula hai. Lembaka ho. Mila wana haji bala nini kia batu. I can't get out of it. If you feel like you can't take into your figure, batu. Kita hopula ho. Bembaka o kala 17 la kgwedi ya Motsheanong
e leng kgwedi e fetileng mohlomphehi tonakgolo nna ile a romella ha ka lapeng mautlwela le mapolesi le mohlomphehi tonakgolo sena se etsa ka letona ofising ya hae le moetapele wa DPL mohlomphehi Tau dimpho bao ha ba fihlela a hopola hore ba ile ba re ba tlisitse sephephetjhana mme sephephetjhana seo itse ha ke se hlahloba ka fumana hore se re hang ba nke fono ya kapo difono tse hona hobane ba re le ya mosadi ya ka e le hona le yona e nngwe le tla hopola hore ha o ka ba ha ba bobebe hore ba di nke ka ha ke ile ka re ka nnete ha hona mokoko o llang jwalo ditaba tsena beng ba ka le tla hopola hore e nngwe dintho tse kgolo tse utlwileng ka re ke sitwa ho nehelana ka thepa ya ka ke hobane ke ne ke tseba bile ke utlwisisa hore ke belaela hore taba ena e thulana le molao wa rona wa motheo wa naha e le molao o moholo ho feta melao yohle ka nako eno beng ba ka kutlwisiso ya ka le tsebo ya ka e le hore ke belaela hore batho bana ba lokela hore ba phothile lekgotleng la molao being the magistrate or the high court hore di ke le ba dumelle hore ba nke mehala ya lebaka le teng le ho entsweng hore taba ena separation of powers e be teng ke hore e ngwa ska fetwa mokosi a fetwa prosecutor a boela a fetwa moahlodi mme kutlwiseno ya ka di engwe e leng ya etsa hore ke se ka ananela hore ba nke difono tsa ke hopola hantle bane molao wa motheo ke na le ho tseba ka hlooho hore taba ena ke le ka nka e thulana le section 4(1)(f) ka masakaneng e mphang tshireletso ditokelong from arbitrary search and entry. E nngwe eo ke bileng se tjhele ho nehelana ka mehala ya ka e bile o sephephetjhana seo neng ho thwe ke sa Minister of Defence se ne se bonahala se tekennwe ke motho se Minister of Defence ke phethahala e nngwe e entseng ke be se tjhele ho fana ka difono tsa ka ke hore sephephetjhana seo se ne se tekennwe ke motho a ipitsitseng the Minister of Defence empa e se the Minister of Defence ka hona beng ba ka la 19 la May matsatsi a mabedi ka letsatsi ka mora hore ditaba tsena di etsahala ke ile ka mathela lekgotleng ka nepo hohle moo motho utlwisang bohloko ka dumela ho utlwisa bohloko o loketse ho ya ho makgotla a molao hore tabeng eo llang ka yona a ho namolele ho yona mme ke fetse ka lekgotleng la molao wa motheo mo kileng ka phephetsa sephephetjhana seo sa tonakgolo Matekane hore lekgotla le ke le sebehelle ka theko dintlheng tse ding tseo ke neng ke kopile lekgotla ho tsona ebile hore sona sephephetjhana seo ntse ka ke hlalositse hore se tekennwe ke motho ya senang tokelo ya ho se tekeng ya bobedi ke ne ke kopa hore lekgotla le nke karolo ya 26 subsection 2 ya the National Security Service Act number 11 of 1998 e phatlalatswe e thulana le molao wa motheo ya boraro ho sephephetjhana se sa tonakgolo se kena le tokelo ya ka eo ke fueng ke molao wa motheo ke tseo ke neng ke di kopa le kgotsa le ntamolela ho tsona
Hona le taba ke sa kang ka bua madi ke rata mo e bua tsatsing. Matsatsi a mabedi pele taba ena e etsahala. Ke fumane senanapo. Senanapo sena se tla ka motho e mong hore o tlo tshwarwa. 2 days before. A re ho nna o tlo tshwarwa ke galeng kwa. Ela ke ho motho ena ha o buile hobane NSS ha e tshwara. Ya ba o mpha senanapo pampiri e neng e le memo. Memo no ngolletswe Tonakgolo. Ore ke batla ho search motho hobane o bolella lefung la radikonono joke. 2 days before ntho ena e etsahala senanapo seno se ne se ile sa fihla ho nna. Ke ile ka qhela taba ena ya motho ena a tshwene ne le intelligence raw. Hobane you'll understand hore e fihlile ho ofising ya Tonakgolo ka la 16 fela ka la 16 mantsi le ne se ke na le fela hanka ba ka inkela hlong ka a mona NSS cannot la ka batho ba nwile ba khaya ba ke ba tsona mandate e ba neng ba tlotla ba ntsha le a tseba ha ba hlomphe hore le khotla la molao motho le le bupue ka Chief Justice ka boyena le Justice Kopo mone wa Kopo le Justice Hub ba ile ba mamelana nyewe ena minyo ene hlaisitse dintho tse ngata haholo tso etla ga ke ya pele ke kena go tsona tse kgolo haholo tseo ke nana hore di lokela go Basotho ba di etse consume le khotla mawane he le entse qeto e latela mme tsena ke se hlang ordereng batho ba tse le khotla le entse di findings tsa tsona ke ile ka re batla go tsona maoba ya pele ke hore molao ona wa bokgopo this draconian law bembaka molao ona tlo pakatsa the incompetence ya prime minister le cabinet ya ha molao ona kwa 1998 there was a time mo le Sotho mona di di tjamelane re tjamelane le ma LCD re le ma national holobe but the Democracy never went as far as using molao holobe re le policy ndate Tonakgolo Thaba ha so sebedisa ntho ena ke bitsa ntho ena ba le sebela go ile go Tonakgolo majo ha so sebedisa ntho ena yo bontsha hore Tonakgolo re na le yona it's incompetent ditaba tsa kutlwisiso ya tsamaiso ya puso ha di utlwisise le matona le ba ka la ga ke ha police NSS Masole LCS o le Tonakgolo ba o etela ba nda de Tonakgolo ditaba ke tse o mobusi ke wena ya kakatletseng the constitution ke wena a loketseng ho o tsamaise naha ka kutlwisiso ya tsamaiso ya puso e bena se se fitla ho wena e re batla ho lo searcha mathisetsa he's involved in money laundering. Even without applying your mind, Hana mandate to how we now learn accessible. You will fella, see what web. You will go and do to not Nagi and Nix. I shall on Nagia. Into a whole Hakalo been back, they had to get ready to Gello. Some more to say, think it's in Kahoma. So, Section 26 of the NSS Act has appealed. It has been declared as unconstitutional. Yabubedi.
Sephephetjhana sane se bitswang the warrant to seize difono tsa ka lekgotla le re it violates my right to privacy and freedom from arbitrary seizure of property. It is hereby declared unconstitutional law. Le tla hopola ke yona subsection 4 1F ka masakane e o tshireleditseng le wena go ke ke ngwa so fuka fela o tsisa thepa ya ka hona be maka ke la ka tsa ipiletsa nda te tuna go wa tsa ke la ka ipiletsa tuna go a tloela go goko a ke a shebana le taba tsa puso ka tsela e hlakileng a tloela se bedisa ditsi tsa tshireletso go lelekisa bomphatwa ka go ba senya lebitso ka go ba distort gobane sena se etsaetseng go hlakile gore ne le go lwantsha bomphatwa o silafaritse the constitution tona golo silafaritse the constitution ka ke tsena ya yentse go hlakile hebe mbaka le go tsipa so hole go hlakile we have an incompetent prime minister o se itse sa se hampe ka ba yona mo sebedisang go ba le hlokometse bofokodi ba hae wa hana phela hantle ona ke ya maelana ke maabane fela ke bolella motho mo go ke ntse ke bala buka ya nako e go lo tshwarwa Osama bin Laden. President Obama unkile nako Osama bin Laden was the most wanted person in the US. About the September 11 Twin Tower bombings. Fela it's intelligence if you to President Obama re belela go mono Pakistan obathabati mono bin Laden no. President Obama will let me evaluate the intelligence. I sheba ka mo dibega ga mona kana beta then assign up go batho ba tsama mo go mele go ntate motho iphitlhela fela a dira se phephetšha o sa go tuna go lo ka go moetapele wa DPL ha re yelo la ka motho a itse ebe taba eo ya assign taba na chief justice we o tlile ha ho a re go no go lokela be prime minister ka polotona la defense o fuwe nnete o fuwe mapaki a tshwareya for one if there is a case here but chief justice will no the mandate wa murder has it covered NSS they are just poking their nose their long nose the hope nkoya motho bitsa Pinocchio lona ba ga the NSS is poking its nose ditaba tse sa yana ha se nna tshonjwa ke chief justice mosebetsi wa o batla crime ke mosebetsi wa police mosebetsi wa o batla money laundering if ever it exists ke mosebetsi wa police ka mosebetsi wa DCO o go shebe Anti-Corruption Act have a plan to section 22 of the plan. Ere more than money laundering on suspicion. This yo guy already. Even the who to one about the knowledge we are expert. Go expert go back I see you. But at least by the guy to the competent court of law. Let the right there be a share arch. You better give me a hunger for something. So chief justice is your go ahead then back but I'll see amana ke bitse to na golo dipotso me ke a tseba go letla mo ya tsala mine society me ya thaba le tla mala le tsa mosebetsi wa lo it's just that le teletswe pele ke batho ba mohlolo go ba makatsa ba go so ba no go sa ke ba fa ibe ha batho ba tla ba ntelebisa ba ntelebisa
fa go soma ona eno a go le ka ga go bua hampe kana a tshela nda to tilo go kontraka le nda to tilo go kontraka le Japan a don't sound re le putsa tsa ga tsena ndo na go one now ntse le molemong wa Lesotho le Basotho re le NSS o ka mo ke mong hadi ga leng kwana le bahlahlami ba ba it's $1 million question fela ke a tseba go ba tlo motho ba tlhekele nna o speaking what's on our way he's going that one is going le 2 years like tanga tsa ha mo ba tla no tsama ba na ho molemong wa Lesotho le Basotho re di NSS yo ka ngotse pele ke motho ya incompetent haga because mo mele wonda de ka bana ke incompetence Chief Justice no makaletse NSS that we have classified information ba khwaletse ntse tsa batho ba metana ba re ke classified information Chief Justice ona ntwe ya mana ka ile o be security yana hatsietsi this information of attached here is useless and baseless that's what I'm doing it shows you ona ke fihletse boemo bofeng as a country hona le saying mona hereng when the institutions are weak everything collapses so there is NSS is weak it's crumbling on its knees because Oroso cannot manage NSS he cannot ke le parliament e bula ke batla ho kenya motion wa hore who go to a commission of inquiry who go share on now there is no sex for promotions more NSS na ha hona banana ka bo dikharebe tsa ba hlomphe tse promotwang ka bo tse transferang ba bang ha ba sa ba rata that commission of inquiry ha ga ba teng e tlo pitla batho ba mo so ke potso ena ho na nda te ga lengwa o ntse a le fit ho etela institution e bohlokwa le ga potso a bobedi na le tona tau ka mora hore le khotla la molao wa motheo le fumane ho go tinne sephethetsana o tikinne sephethetsana warrant yo a neng a ikentse tona go kapo minister of defense fela a tseba hantle go ga se le tona la defense na o ntse a ka tswela pele go tshwara boikarabello bo boka ha se nna ke Chief Justice ya fumane hore warrant e mo tla sign we sign nasna matla una sa to designate ka molao ke tona go because ha hona any instrument e montshang hore ke le tona la defense ko lo me won't the hierarchy ya puso ya tsaba it is the prime minister in the absence of the prime minister it is the deputy prime minister he executes mesebetsi yohle e tswang ke tona go in the absence of the prime minister in the absence of the prime minister and the deputy prime minister the most senior minister ka tlhapanyo ya police people think to sense of tlhapanyo ke papadi fela di de di etswa hantle o lata the Westminster system in the absence of the prime minister in the absence of the deputy in the absence of both put like the most senior minister in the absence of both and the most senior minister put like ya hlahlamang ka tlhapanyo go ya I always tell people but ba hana ho ithuta they think the normal tsena tsa dikoloi tse ngotsweng a dina le meaning that the market one ke atona go two ke president of the senate one the senate is the upper house 3 here the speaker of the national assembly because it's the lower house
4 is the Chief Justice. 5 is the Deputy Prime Minister. You know, how about the also Patron by banana. Number 5 in Kutemba. So the international come for the Kate. Another issue, Chief Justice has stressed them here. How to get classified material? What is classified material? Mono pilots, the vampires or twinkie classified information of Syria, NSS. Cabin to the days of deliberate car as an act. It's simply in the public domain. Go to Alpan Peters and say, it's a Marangang, if officer NSS you shade with me. Is that classified? Chief Justice Mark Aleti. How do you attach into a debate? But let me tell you the danger of this thing. Here's how NSS operates. But by on a whole. That on my parcel, that home, that home, but information. I don't doesn't understand or now be there. Be the institution in a good thing. Because now that how Kokale Muhiwa NSS was our file classified information, how is one about what about leads? He's killed the institution. How idiotic. He's killed the institution one who's as I'm going NSS. But I'm on. I don't want to be paraphrasing. About the information. How can I learn more? Because how long you understand some institution because comes to the whole. And I would not want to be NSS high to see about the information. Today, if I NSS information about Twitter, he comes back to bite me. So, don't about the politics, let us to bullshit about the institution, but look at our trying NSS, the motivation. Buy an institution is a private, buy the state-owned enterprises, buy a whole amount of information. I'm not an irresponsible leader. Timothy be some the importance of NSS. You know, but the NSS information, NSS information. That institution will die. Most of NSS to say you will not under the leadership of Mutwaji. This is another leadership that deputies and so Chief Justice was stressed that when I so here tabayeno e bohlokwa ho ye mo hata stressitseng ke taba ya hore hona le ntwena batho ba ipatang ka tlasa intelligence ho ga ntwitse ke be ga bua ke ntwa intelligence. He quoted the case here Joniwa Kamasoko versus the Minister of Justice. Who you cannot hide behind intelligence. Even how incident. Yeah, we let about all security agencies are accountable. Go to the United States, go to South Africa, parliamentary subcommittees, portfolio committees, the intelligence. If man a credible intelligence. When this happens to you, Mutwahi who in parliament, they puso. It is the head of an organization. If you have an intelligence, who be behind. He be born. But come intelligence. Monitor this is Lalaka. This Lalaka party just for fun. Oh, that didn't know. Oh, yes. Masola Pata wait a longer. You got away. Can it about the Falagana Bumbana Lucivizage? That was his answer. Never give. Here we have a serious problem. Even if the service but the image of the country, who the investor,
batho ba nka pere je batla motho wa modimo wa mantshonyana fela nka pare so ntshane ya bohlokwa bo mmele bontate ya kutlwisiso ya ditaba tsa puso ke la ka tsa fetela tabeng eo e leng yena ya go tshwarwa ha ba belellwa ba lefu la radikono joke ba tla le wa mapolesa a Lesotho ka ho etsa mosebetsi ona ka pele ka mokgwa ho lokela ya tabeng ka boyona tsa khutlisa tshepo le seriti sa Basotho tshepo ya bona ne se e kgwehla ho institution ya sepolesa ne qeta ka mokgwa tsa ho tshwara babelellwa bana ho tla etsa hore mekgatlo ya matjhaba e ileng ya ngola le mengata a lot of international organizations di etsa ngola di etsa condemn polao ena ya el-Qasha ebile di etsa a clarion call ya hore babelellwa bana ba tshwara but what are we getting? I know most of you don't know this, but I want to tell you. Investigations. The investigations as police are this kids are sheba hona motho ke mang. Matla o police se a sebedisang ho se batelinya. Ho se ka sheba hona motho ke mang in society. Wa di mea ka bolelang tibella mon fe. Ha be se motho ya hlaeletse ka mahete ka ho society ka ho setjhaba ko bolela go nyewe ha e tlo nkobang hanyenya ha re tswela qasha motho a bolauweng mokema ke kgaitsedi ya assistant commission of police motho a bolaetse mokema le motibe ke kgaitsedi ya assistant commission of police. So do I have to be the brother or the sister of the commissioner of police, of the commander of the LDF, of OROS, of LCS? Boribe, nyewe ya ka e tla batho ka pele. Do o tlameha ho be jwalo. Le ha o le jwalo. Hey, it's a congratulate. Tshebetso se polisa se entse. Ke utlwe ba mba ipherekanya. That's none of your business. What do you go about saying? What do you go? They should be presented. Mahotla sebetse accordingly. Kabo. Ya hona mhlompe mtlatsi wa tona kholo. Taba ena e la moduda a bohloko. Ka paramente ka maditsa mokgetho wa madi e petsane a kenya tlhaisa ho ba mendwe mola hore batho ba balang batho ba dithunya ho be di karolo tse ding. Mhlompe ntwe majara hore mantate ntse re tla le musari ya tata. Ka ba ka ema ka mo botsa ka rapella mme no mo rapella. Basotho bona ba shwa ba emela o mohla mmuso o itukisitse. The easiest way ho kenya bili ka parliament is through private members on ki mmuso office ya bill in parliament. Ya ba amendment no ha kana te sekata. Ko ntho ngolo bona ha ba ta. Ha ke kenya ya hore VCL ska ya tšhelete tsa batho. Hey butla tata ha ya ta. Kana go nkgono ga ga ntsa bua tšhelete. Nkgono a ka bua tšhelete ba. Kore ntho e ngolo mo go bona ke ha ya ta. Le tla ipo. So ke ne ke re taba ena ya go tshwara batho bana e re thusitse hore nnete hlae jalo rona ba mokgwa tshwara sa Basotho ba tsaba re happy no le batho bana ba 315 ba nkgethileng ba happy le Basotho ba re kgethileng ba happy hobane senyopotsi bogopo lonya bokakalope bone bo sebedisitswe ke Ralenkwane le bahlahlami ba hae
hore ba ntlotse ka seretse sa hore ke bolaile motho se sa ile moritsing hanyane. Ke na le pelaelo ya hore there's something ga leng kwana a tseba fe mapolesa a tla mo tshwara. Ke bona kona senyanye wena ha o tsamaya ho bue kwa ya ba o sisa o sitse mapolesa a masa lokelang ho ga ete ha tla mo isa mapolesa matla na ho ya ha ke na le ke re le nyawo ya tshunka ma yona no criminal record clean welo ka le hlothabi ha ke ba imela ka dipolotiki ba tla ka so ha ke le botunong ba gae a ke ba tshwara ka le fula so go bane ke le toro ha ke tlo ba re wa lo o e hatile ka bolo wa ita tsia nyewe hai o bola motho nyewe hai. I always say nete ha ibuelellwe ya ipuelela a ke ba mangona ba ntse hona ke nete e page di pedi a nete ha ibuelellwe ya ipuelela. I always say you'll never put a good man down. Never. Ha ibudi mo abutsi bule o ka etsa mehlolo o ka ngola mehlolo ka motho ha modimo a itse o supi ka ona beng ba ka. I'm so happy impa senyo potise since le bitso batho ba nsetse morao since le bitso Basotho locally and international. And I'm not going to take it. Dibeke pele ye wena tla ga dula fatshe le makwatha ka then to set the scenario tse pele. In the event we win the case, in the event we lose the case. Ya kala la draft amango into ke le ka tsaya agente te mo ne ba palla le tsheke ka isa ga so mo ya kuta mo re bana kana mo re bona o kwaetse kelelo ma wana ha tseta ya bana ya agente tsa ga dintsha le ngolo le sentse re le mo ama ga bina no na ka ga le agente ya elezwa ke eletsi le tona communication sa mabaka a tswa ke batho ba eletswa ke batho ba bona puso batho ba eletswa ke mekhatho ya bona puso na ke eletswa ke ditsidi tse ma national a dikgethile go di keletsa ya ba ngolo le ngale server the Attorney General office and the NSS was copied but for 30 days. We think about 5 million. You don't know about the base of still so I prefer it. Hey, we said 5 million. Yeah, bad. And I could copy permission on motor. I get about 5 million. Already say give back me. I will Google about 5 million. It's Selma Baka, how do you fit the baby? I'm finding up but give a charity because it won't tackle no in all these weeks. You can just imagine how banable catcher. That's all on the ball. Metal layer, Bahoti Baha. Who Patala to get along? Who Patala to give Marana is already up. Ari Kibola Ilemo. Do you know what that means? In turn, if there a bounty on your head, you become a target of assassination. Who about Wagamuti? Because it's nonsense.
o tla bona le ka participation ya setšhaba sena se ile le fulla hae motho yona na gape ba then motho ka bohlaswa bohle o fitla ntlotsa ka lefu la motho and somebody is expecting me hore kere it's business as usual e tlwele fela o batla 5 million o isa ile ke ya ba and I'll get it le ana ene ke trapileng ga leng kwana le ntsekwane ka yo le tuna golo ka yo mhlompe tuna golo ne ntse ba ga ile mohlobo they've gone under the ground ha o sa ba utlwa bana ba re go flow le ana 5 million here you'll go under the ground I'm telling you I'll go to the bank smiling tuna golo ka bohlaswa ba hae matapelo a DPL ka bohlaswa ba hae NSS ka bohlaswa ba mo kamedi yana le ba tlatsi ba haba ba bedi banking tse tšhelete ka pokotho ke ituletse ke sa e batla I'm satisfied with what I'm getting ke wa ba ga re batla o fa 5 million wa re teng le nnete ke ba iso he ke hlaeletse ba tshwerwe ba ya lekgotleng but I think it is important to report like this taba tsena tsa go fana ha bedi hobane ha di sa potlakise and the status quo remains the same makgotla hana boikgethelo a ka sebetsa la the status quo gona le setšhaba go dore hey makgotla ha hana thusa a etseng because it is written ka ga mola hona ba apply ka ba beili ha ho le jwang a etsa makgotla hana ka mola ofi yo gona re le parliament re sa ba etsa ngwana go ba o sebedisa le ntule la parliament ke la bohlokwa haholo hore boemong bo re bona ha se le number 1 in Africa ibe ke bona ba bona go ba potlakisa dibili tse tlo tshireletsa setšhaba sa Basotho including ya hore batho ba fanyewe because intse le teng Botswana mo re na le death row inmates tse 14 the youngest is 27 years old ora tshaka motho ka nyewe ka selepe o sa gona kene ke satane tla mo kena sa kene nyewe nga kere we cannot live like this even motho ya mafela o sengwa o bolaya ga ke mo bolaya ke mo kitla motoronke tomorrow o fuwa bedi o tsilo lo bolaya mo it cannot be business as usual so member ke ne ke re kana ke ya batsa tsego le ditsentseng tsana ke tsona tsena so ke di ka pela lona he ba sa la bala judgment in hand please take your time obale judgment in hand it is damning to the government it is damning to the NSS go ka hlone re rantantse institution e bitswang NSS e gautse hlo it's a headless chicken e ya ya kwana le kwana ha itse be ha ke phethong date ka diphatla tse ditaba tsa Ketile ha mokgahlelong ya gola ke fetela mokgahlelong o mong ka tlwaelo tokomane e fame empa ke bone hore nomoro tsa lona di ngotse mona kaofela ka lebaka leno le tla e fumana tokomane e matsong a hae ke kopa matsoho a phahamang ba go tsang dipuso le leng se le phahame ke a le wandate o hlalosa hore na o mang o tla ha o le senye pele kapa o tla koranteng efeng ya tseba le marangrang ba teng le ba ya ha ya marangrang o na go bula go etsa wa ya le ba hlomphe tate make ke a leboha ntsamaizi ke makita ke hla lesedinyane la marangrang la Mapudi FM bele mo eta pele o sona le yena o sa batla go so mo file go so bele le diksetsa go a fumana contract ka bo batla contract but now when I will have bona magabane ya gore motho yo tlamea go fumana contract now when I will have bona magabane ya gore motho yo tlamea go leader contract because usually kantle ka monoto ha impa ko yena ile la mofa
wena ile nga etsa kgothaletso ya hore a fumane mosebetsi wena o no shebileng didn't you see the incompetence ye buang kana ka jeno then kana ke a le bona le ke tle ke kena ho yona o tla hopola hore mohlompe ga leng kwa o kene ka 2017 kana ke ne ke se maetapele wa mogastara sa Basotho o tlameha hape o ananele hore ke sebetsa dipolotiking tsa a coalition tse leng hona di ntseng di le ka ho lokiswa ho di otlolwe hantle. That is where re nang le taba di reform hore ho ska ba kenywa batho fela ba motho tswa party itseng ho no harolelana kana go mitsa ba ba ka nka sepolesa ba banka sesole ba banka LCS ya ba rona re nka NSS ke ne ke se matlapele kana go empa hopola hore o tloa 2017 ho tla hona tjena ke mofa ho no so be blunder a boka re mbona therefore ka hlonya ka I think he has performed well not knowing hore kana go nngwe bothoto ke ntho motho a ka suppressa be a re bo hona le batho bana bo thumba tswela dikhenke ka ha o fumana ha di tswele ka ntlo ba bona bothoto ba ha so ke belela go mona ditente ne di tswela ka ha ke hona ke di bonang hona tjena heba bothata bo teng mona e le go ntate tabe ne ya kontraka ke ba ka ke e hlalose matapelo wa DC na le very skeptical le ba ka la hele hore ona re ga le nkwano tebetse ma congress a neng a sebetsa NSS ya ba nna ke amolata le Dr. Majo ke ra leader of this party mogana Thesile ha sa le etsang honor tshepiso le yena Professor Mahavan ke na ba ngetse mona re petile bothata e bomgo ba tla molata ka mo fa taba tsa ka amphatsebe ya ba ke bitsetsa ba leng kwane maswema a mo tsalla re ne re besitse nama ya pudi kante ile yona go senele ya 5 minutes o dutse mona a jana mainka dok ana go sene rena le fela go sene la yena go fe ka mo bontsha kontraka ena le pele sa ena le pele tuna gola e phela he was a hitman ile o tle ke mo file mosebetsi ke dumela hore ha se motho ka ba etsa ntho tse tlonfolang le ka tsena tsa di entse ke nana go wa ga betsi ntate ke ntate mandela na ikala ke le bona tsela ga mo bote fela ke setla ke tswa tseno FM matapele e be ha ona le premature gona you are of the hook of which ka jeno le gona ha o fumana ba ke tswa go bolela ba polela khashasha gona ha se ka ga di kokopela ka go tla wa hlaela hore you were part of that o tla re ke a le. Yeah, but if I was a journalist, I wouldn't ask that kind of a question. I wouldn't do that. The Commissioner of Police pass out in Serebati press conference here, se police Baba Mane. Today, but this is never away. What kind of thinking is that? Anyways, let me assure you. Hagina Okha. Le ha ntse ga la hlakwa ya ba le ya la ka ga tshintsa go goso ga etsa bire ke ka hlaga ke lo nyeno mola ke tla tlantse ke letse matswana ntse a letse mapolesa ha ba ka sela mola ha ba emele be ke tla when they remind you ba go mandama but mo show my case re go thusa in my case ke khola tšhelete from the consolidated fund. How all from the consolidated fund, my police are out me. Who all director of public prosecutions, I'm right again. But can you come and talk to get directive? Local case under the for January home. Madam, but really, and I developed to pay that. Maha. Fellows on Yorkie, give me life. So in my case, my brother, and that it is hella Sashalaba. Well, I think it's Sashalaba. matapelo ke pile wa
Anything from you? From me? No. No, partial messenger. Mona lingwe tse kaofela to kopa lingwe le kaofela le hore tokomanela ke re kgone ho ifihlisa re bamba ka sala morao Ke a go mo di ka ka tsaka bua. Ke le wanda te nthumphe ba hlomphehi ba ka ba itse ba rona ke le bohale re ntsha maikutlo a rona re le BNP ho imaketsa ke ne ke hlomphe maetapelo sa boka wena ngwana motho feta ba ketseletso ya go tho bolaile ko motho a tsebang hantle ha ana molato a ka ba sebete sena se mo hlomphe maetapelo a buang ka sona sa go ke ga ke tsebe letho mme re le Basotho o ile taba e kgolo mona re ha o ka etseletswa ka polao motho yo no o etseletswang ka na o tho mo bolaile banka ena le metswalle ya hae dipelong tsa bona go tlala boiphetetso o bona ho no ka etsala jwang ka nna ha ine bona o ka etsala ke tso e jwalo e madimadi ke sa tsebe letho ka polao ya leqashasha ka nnete dipelo tsa ka gore re le Basotho ho lona ba tulong ka mo go tshwanang le NSS tsa bua ka ha ke re batleng ditaba ka botebo pele ge ka ga di bua go Basotho go ba etsa mahlonye ka ba wa fa information e seng yona ka maphelo a bana ba batho a ba ntate go tsinyetsa ya ha ba tebele mfatshe ka tsona bona ntse o bua ka tsa kwentsa ke rata taba ke lata metsong la taba metsong pele ka bua ka o senya mabitso a batho ke dipitso ba ka ho lona ka ntse re BNP ne re phela tsa boetsabeya ko sentse le utlwa ngwana ha le eteletse pele ke motho jwale a netwa ka taba ya gore o bolaidi o tlhabola o le moetapele wa phatlo tlhabola motho wa ba batla le foutu ya wa foutu ya ka tsa bona ne ntse re batla ke o ka ntse ba batla tsa lona ka ofela jwale motho a fitla etseletse le moetapele go thwe o bolaidi e ba ke moetapele o ntsa re ke nnete tshepele ntse tlo tla le fara ka foutu tsa lona mme ka nnete re na le hlono la gore na le moetapele a ka emang hodima nnete ke motho a ka ikemela hodima nnete fela ha o ka ithuta ena ha bua ntho o tebele fatshe o bona gona a bo motho o tla fumana go ila motho o ka nnete ke motho a ka emang hodima nnete mme ke seo se hloka ka setjhaba sa Basotho nnete molemong wa naha ena ya bo rona le molemong wa Basotho bana ba bo rona nakong ya ne mpena re phedisaneng ka nnete e seng ka diketseletsano ya te mhlomphe moetapele ke a le mwenda Ha le mo so se le ka le bua le ka nnete re lebile haholo batho ba iso tokomane ena e bohlokwa haholo ke a tshepa no mo go le dingwe tse kaofela e bohlokwa haholo. Every time I look at my mom, I see my world. I see a protector, a provider. I see a friend like no other. Sometimes I sit and wonder, how do we protect such beautiful creatures? Well, sometimes you can't, especially against things like death. The least we can do is to encourage them to take Tory funeral plan, because they take care of us when they are here, and Tory will take care of us when they are gone.